inkuru y'incamugongo ndetse n'igitangaza gikomeye mu rwego rwa politike n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ese wari uzi ko umuntu wahoze ari inkoramutima ya Perezida Felix Tshisekedi ndetse wari ushinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro y'igihugu ubu yibereye mu Busuwisi aho yagiye guhagararira inyeshyamba za AFC M23 mu biganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa? Uyu munsi tariki ya 13 Mata 2026 ibiganiro byatangiye i Geneve kandi amazina y'abariyo asize leta ya Kinshasa mu rujijo rukomeye. Yewe n'abakurikiranira hafi politike ya Kongo bumiwe. Reka twinjire mu mizi y'inkuru tubasobanurire byose n'imvaho kuko ibintu byahinduye isura ku buryo bugaragara. Reka duhere ku ishusho ngari y'ibi biganiro. Niba mwibuka neza amateka ya vuba, ibiganiro byari biteganyijwe hagati y'ihuriro rya politike n'igisirikare rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars riyobowe n'uwahoze ayobora Seni Colonel Nanga hamwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari bisanzwe bizwi nk'ibiganiro bya Doha. Ibi byaterwaga nuko igihugu cya Qatar ari cyo cyari cyarafashe ya mbere mu kuba umuhuza w'umuterankunga w'ibiganiro mu rwego rwo gushaka umuti w'intambara imaze igihe ishegesha uburasirazuba bwa Kongo. Ariko se kuki uyu munsi abayobozi batakiri mu murwa mukuru wa Qatar? Impamvu nimwe kandi ifite ishingiro rikomeye. Intambara n'amakimbirane bikomeje gufata intera ndende mu burasirazuba bwo hagati, Middle East, nk'uko bakomeje kugenda babitangaza ngo uku gushyuha kw'akarere k'Abarabu kwatumye umutekano w'intumwa zombi utizerwa i Doha 100%. Gusa amakuru twabagejeho uyu munsi nubwo batangaje aya nayo ahabanye cyane n'ibijyanye n'umutekano, na cyane ko bigaragara ko Qatar yaba yaramaze kwikura mu biganiro, cyane ko yabonye ko guhindura impande zose kugira ngo zigire ibyo zihuza cyangwa zihuriye ku murongo umwe byakomeje kugorana, ndetse Amerika igafata ya mbere mu kuba nayo yaba umuhuza nubwo bajyanye ibiganiro mu gihugu cy'Ubusuwisi. Bityo rero ibihugu byari mu gikorwa ngo cy'ubuhuza byafashe icyemezo gikomeye cyo kwimura ibi biganiro. Kuri ubu inama yimuriye mu gihugu cy'Ubusuwisi, igihugu kizwiho kuba igicumbi cy'amahoro, ubuhuza no kubika amabanga akomeye ku rwego rw'isi. N'ibiganiro bizamara iminsi 5 yose uhereye uyu munsi tariki ya 13 kugeza tariki ya 17 Mata 2026. Leta y'Ubusuwisi binyuze muri ministeri yayo y'ububanyi n'amahanga niyo yafashe inshingano zikomeye zo gutegura invitation, kwishyura no kohereza izi ntumwa zose mu ngendo zazo. Reka twinjire mu mizibanga rikomeye. Twabashije kubona inyandiko n'amabaruwa byemeza urutonde ntakuka rw'abantu bagiye guhagararira AFC M23 muri biganiro. Iyi baruwa yandikiwe Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar, Nyakubahwa Mohammed bin Abdelaziz Al Khulaifi. Mu baruwa ishyizeho umukono cyangwa yashyizweho umukono na Bwana Bertrand Bisimwa, asaba mu buryo bukomeye ko intumwa zabo zihabwa ubwirinzi n'uburenganzira bw'umutekano, icyo bita garante y'umutekano, mu gihe cyose zizaba ziri ku butaka bw'Ubusuwisi. Ibi bivuze ko batagomba gutabwa muri yombi cyangwa ngo bahohoterwe. Aha rero umutwe wa AFC M23 wohereje abantu 12 bose hamwe bagabanyijwemo amatsinda 2 akomeye. Intumwa bwite za delege zigera kuri 6 hamwe n'inzobere abexpert nazo zigera kuri 6. Reka tubanze turebe izo ntumwa bwite kuko aribyo byerekana urwego rw'abantu M23 yohereje. Iri tsinda riyobowe na Benjamin Mbonima, uyu akaba ari umunyamabanga mukuru wa AFC M23, umugabo uzi neza imikorere y'uyu mutwe. Naho umuntu uzaba ari ku isonga ry'ibiganiro imbere ya leta uzwi nk'uhagarariye abaganira nta wundi ni Rene Abandi. Rene Abandi ni inzobere mu biganiro bya politike, akaba n'umuntu wavuzwe cyane mu mateka y'amakimbirane yo mu karere, cyane cyane mu biganiro bya kera bya M23. Abandi bari muri iri tsinda ry'intumwa barimo Jean Paul Shyaka, hakaba Jean Pierre Alumba Amokoko
Donat Muganza ndetse na Fred Kagorora. Aba bagabo uko ari batandatu nibo bafite inshingano zikomeye zo kwicara imbere y'intumwa za leta ya Kinshasa bakavuga bati dore ibyo dusaba, dore umurongo wacu kugira ngo intambara ihagarare burundu. Ariko aha niho inkuru ihindurira isura ku buryo bukomeye. Igitangaza ntabwo kiri mu ntumwa twavuze haruguru, igitangaza n'igikuba kiri mu rutonde rw'inzobere abexpert esheshatu zajyanye na AFC M23. Iri tsinda ry'inzobere ririmo amazina ateye ubwoba, amazina akomeye cyane ku buryo guverinoma ya Kinshasa igomba kuba iri kwibaza ibiri kuyibaho, mbese basigaye mu rujijo. Muri izo nzobere harimo Justine Mbabazi Lukeba ufite pasiporo ya Canada, Cedric Fiema Pundu Yange ufite pasiporo y'Ubusuwisi, Chantal Murekatete Kayitaba na Jean Felix Mupande Kapwa uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika utarukeneye n'itike y'indege y'abategura inama. Ariko izina ryatunguye buri wese, izina riri kuvugwa mu binyamakuru byose no mu basesenguzi ba politiki uyu munsi ni Claude Ibalanki Ekolomba. Reka tubisesengure neza. Claude Ibalanki ni umuntu ki? Kuki kuba ari muri Geneve ahagarariye M23 ari inkuru iremereye cyane gutya? Uyu mugabo Claude Ibalanki ntabwo ari umuntu usanzwe mu ruhando rwa politiki ya Kongo. Yabaye umuyobozi nshingwabikorwa, koordinateri w'urwego rw'igihugu rushinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro ya Addis Ababa ruzwi nka MNS. Urwego rwa leta rufite inshingano zikomeye zo gukurikirana umutekano no gushyira mu bikorwa amasezerano ya politike mu burasirazuba bwa Kongo, bivuze ko yarazi amabanga yose y'umutekano n'ingabo za leta. Naho ibyo bidahagije, tariki ya 23 Gicurasi 2023 Perezida Felix Tshisekedi ubwe yashyizeho iteka rya perezida rishyira Claude Ibalanki ku mwanya wa ambasaderi wihariye w'umukuru w'igihugu. Iyi ni imwe mu nshingano zikomeye cyane muri perezidansi Kinshasa. Mu kwezi kwa gatandatu 2023 uyu mugabo yashinze ishyaka rya politike ryitwa Le Pop ryo gushyigikira manda ya kabiri ya Perezida Felix Tshisekedi mu matora yo mu Kuboza. Ako kana mukumve. Ariko amatora arangiye tariki ya 19 Mutarama 2024 ishyaka rye ryanze kwemera ibyavuye mu matora byatangajwe na Seni, yerekana ko atabyemeranya nabyo cyangwa atemeranya n'ibyo Seni yatangaje. Guhita rero kwibaza ukuntu umuntu wari ambasaderi wihariye wa perezida mu mwaka ushize uyu munsi yicaye mu Busuwisi atanga inama mu gushyigikira umutwe wa M23 n'ihuriro rya Colonel Nanga, byari byaratangiye kuvugwa mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, ubwo Ibalanki yagaragaraga mu mujyi wa Goma ari kumwe n'abayobozi b'inyeshyamba. Icyo gihe yavugaga ko atarinjira muri AFC M23 mu buryo bweruye, ahubwo ko yazaniye Colonel Nanga cyangwa se ubusabe runaka offer. Uyu munsi rero byarangiye, twabibonye mu nyandiko Claude Ibalanki niwe muntu uri guha M23 amabanga yose ya leta ya Kinshasa, kuko ayazi neza kurusha undi wese imikorere y'inzego z'ubutasi bwa Kongo. Ubu ibaye intwaro ikomeye mu maboko ya M23. Tutibagiye ko hari n'abakomeje kugenda bavuga ko aba barimo Ibalanki ndetse n'abandi bari guturuka Kinshasa bashobora kuba abagambanyi. Ubwo ibi ndabivuga nshingiye ku bakunzi bacu ba Pilot News TV, mugenda muduha ibitekerezo byanyu muvuga muti aba bantu baba ari abagambanyi gute. Ariko bano bantu n'abahanga, abantu bari muri AFC M23 n'abahanga. Joseph Kabila uri Goma, Colonel Nanga ndetse n'abandi benshi n'abahanga ku buryo bukomeye cyane muri diplomasi ndetse na politike. Ibyo barimo barabizi. Ntabwo rero ari Ibalanki gusa uteye ubwoba kuri rutonde. Reka tugaruke kuri indi zina rikomeye cyane mu nzobere z'inyeshyamba, Franka Mwedi Malila Apenela. Uyu nawe abasesenguzi b'amateka baramuzi neza. Frank Mwedi Malila yabaye minisitiri w'ubukerarugendo mu gihe cy'ubutegetsi bwa Perezida Joseph Kabila.
ibivuze iki mu rurimi rwa politike no mu isesengura ry'imbaraga. Bivuze ko ihuriro rya AFC M23 riyobowe na Colonel Nanga rikomeje kwigwizaho abantu bakomeye bavuye mu mpande zose z'igihugu, bafite abahoze mu butegetsi bwa Kabila nka Frank Mwedi Marira, kandi bafite n'abavuye mu butegetsi bwa Tshisekedi nka Claude Ibalanki. Ibi ni ikimenyetso cy'uko uyu mutwe uri kubaka imbaraga za politike zikomeye cyane zishobora guhungabanya cyangwa guhirika ubutegetsi bw'i Kinshasa mu buryo bwa kidiplomasi. Ku rundi ruhande rero, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntabwo yicaye ubusa, yohereje intumwa zayo ziyobowe n'umugabo witwa Sumbusita Mambu. Uyu akaba ari intumwa nkuru y'umukuru w'igihugu muri ibiganiro rero bimaze kuba inshuro 9, ariko iyi nshuro i Geneve iratandukanye cyane kandi itandukanye n'izindi kubera impinduka zikomeye mu bihugu bihuza impande zombi. Muri iyi nshuro leta ya Katari ntabwo ikiri imbere, abayobozi bayo bazajya bakurikirana ibiganiro bakoresheje iyakure video conference, no kuvuga ngo nta nubwo bazitabira mu buryo bw'imbona-nkubone, kugira ngo bakomeze bagaragaze uruhare rwabo nubwo batari mu Busuwisi imbona-nkubone. Ariko ikintu gikomeye kurusha ibindi ku rwego rw'amahanga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahinduye stati yazo. Mu biganiro byabereye i Doha cyangwa ibiganiro byabanje, Amerika yari yohereje abantu bo kureba gusa uko ibintu bigenda nk'indorerezi, ariko kuri iyi nshuro Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigiye kwinjira mu kibuga nk'abahuza, aho bita abafacilitateur. Ibi bivuze ko Amerika igiye gushyira igitutu gikomeye ku mpande zombi kugira ngo zibashe kumvikana, bagatanga imirongo ngenderwaho y'amahoro, aho umuryango w'abibumbye binyuze mu butumwa bwa MONUSCO wo uzakomeza gukurikirana nk'indorerezi mu gihe Ubusuwisi aribwo buri ku ruhembe rwo gutunganya buri kimwe cyose mu ibanga rikomeye. Mu gusoza iyi nkuru yacu, ikibazo gikomeye abantu benshi bari kwibaza ni iki: ese ibi biganiro birimo ibihugu bya politike bizatanga umusaruro ufatika ku muturage wo hasi? Kuko mu gihe abayobozi n'izi nzobere nk'aba Claude Ibalanki bari kwicara mu mahoteli meza n'ibyumba byiza cyane mu Busuwisi, bambaye za costume na karuvati baganira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, amasasa akomeje kuvuga. Ubugizi bwa nabi burakomeje, intambara hagati y'ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bose bahanganye na AFC M23. Intambara rero ikaba irimo iraca ibintu mu misozi ya Masisi na Rucu ndetse no mu nkengero za Goma. Ese kuba M23 ifite amabanga yose y'ubutegetsi bwa Kinshasa binyuze kuri Balanki byaba ari byo bizatuma leta ya Kongo icika intege ikemera gukora amasezerano y'amahoro vuba, cyangwa se bishobora gutuma ibintu birushaho kuzamba hagashakwa iyindi nzira y'intambara yeruye? Ibyo nibyo turaza gukomeza tubakurikiranira mu minsi iri imbere, uko ibiganiro by'ibanga bizagenda bisozwa. Tariki ya 17 Mata tuzakomeza kubagezaho isesengura ryimbitse n'amakuru yizewe ukazagenda atugeraho. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabashimiye.